Karbi rong bari malong li ang tan pen ke wangatum ka chirai Japan kabori. Pini ni phai crazy thang thang ajeklo lahuri jan Karbi rong bari malong ang tan pen ke wang ke beke che sotum long le ka chirai Japan kabori. So si kedam tang 2019 a seng kan pen bang so rong seng ponlo. Bonta adunga rai ke beke che sotum ka phirno pe ka jok ke kim kerang pon tang a hem asar nung do anta pre thai si ing hupon laptiti. Aduntu Nagaland border pen chikoina da jok kai kita ke beke che sotum ke do analong leta kaparlo pon labji amek chibilorditi. Jongsi Land and Revenue Department mate Karbi Anglong Autonomous Council Team Karbi Anglong Atumpen Kilangdun Pangkrevi Anparta RDGP Dunde Liputi ke Ongdung Jasemet Nagaland border Karbi Anglong Arlu Keng Sanga Sotum Kacharai Labjiang Ring Thedung Busi Alang Litumpen Nang Pachinidun. Lasonsi behabe par amen pen ke cheke bia Sotum Wangsi Longli Nang Churaya Phan Wang Bomlu. Behabe par ke Klematum pen Nang Pachinidun Atenke Kumate Pelek Jepen Ampuing Tipia Tumsi Anam pen ke doa hem Lapen Kulat Hai Huita Pachukim Toy Pusi Nang Pachinidun. Jongsi ahok pet Team Karbi Anglong Atumpen Kilang Charidun Ave Lapen Pangkreve Liputi Mopi Kisung Krung Jangring Thetanji Pusi Adungarai ke do Arara Tumpen Nang Pachinidun. आपका दुकान कब से है यहाँ? 4 महीने। 4 महीना हो गया। माटी तो माटी किसका है? माटी तो बिल से लिया है। कौन बिल? जो टिपू में रहता है उनको भाई ना। उनको भाई उसका भाई जो बिल हाँ। उसके लिया था? हाँ। खरीद के लिया? ना 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 खजरा में लीज का लीज का हिसाब कैसे करते हो? कितना साल के लीज है? 5 साल की लीज। एग्रीमेंट का कागज है? एग्रीमेंट और पैसा कितना 5 साल का कितना लिया? ज्यादा नहीं लिया, काठा 2 काठा का बात हम लोग पहले किया था। 2 कट्ठा? हाँ, उसका बाद में हम लोग मतलब दुकान जब किया तो हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होता है जो रास्ता का नजदीक हो गया तो इसीलिए एक दो भी गाड़ी चला करता है इधर में और हम लोग वहाँ में मतलब खाना हम लोग खाता है उसी के लिए थोड़ा ज्यादा तो मतलब ऐसे 5 साल से कितना लिया? 5 साल का ऐसे नहीं लिया है हम लोग तो एडवांस पे 20,000 रुपये पे एडवांस में 20,000 और मांग रहा है? अभी तो नहीं मांग रहा है, अभी तो भाड़ा का हिसाब नहीं। अभी भाड़ा मंथली का कितना है? भाड़ा तो मंथली का बोला था 10,000। 10,000 2 कट्ठा का? ना 1 बीघा का। 1 बीघा हाँ, का? 1 बीघा है। 1 बीघा का 1 महीना में 10,000। 10,000 तो उसका भी लिखा लिखी है? हाँ हाँ। तो हम लोग बोला इतना तो नहीं दे पाएंगे ना। आप पहले कहाँ से आया था? पहले हम लोग तो इधर में लाहौर में मेरा रूम है, हम आदिवासी है हाँ इसलिए इधर में नागालैंड में हम दुकान करते थे। नागालैंड गेट का उस पार चाय का दुकान। तो अभी वहाँ वो सब तो ठीक है ना, आसान का है, लेकिन ये बीन जो है ये मतलब ओल्लू का क्या उसका भाई लगता है? भाई है बोल तो के एग्रीमेंट में वही साइन मारता है? एग्रीमेंट में साइन तो आप कृपया करके कागज तो कागज अभी रूम तो लाहौर में है। मोबाइल पे नहीं। मोबाइल गुम हो गया तो अलग मोबाइल लिया है। तो अगला क्या बोलता है कि मतलब ऐसे 5 साल का बाद में तो अभी के लिए फिलहाल ऐसे है लीज है और बाद में पैसा दे दो माटी ले लो, ऐसा तो नहीं बोला है? ना ऐसा बात नहीं। वो क्या बोल के किया है मतलब बिल तो आपको? मतलब बोला है कमाओ खाओ ना, भैया हम लोग महीना का 10,000 रुपये दो 1 बीघा का, तो आपका साल का कितना बन जाता है? 1,20,000 एडवांस में लिया 20,000 पहले दिया था, उसके बाद जो बात हुआ फिर तो 20,000 हो गया। आपका दुकान का नाम हम तो नहीं दिया? नाम तो मतलब बोर्ड बनाने दिया है। अपननाथ। हाँ अपननाथ। अच्छा दुकान का नाम तो? दुकान ड्रीमलैंड ना। अच्छा माटी किससे लिया ये आपका? ये अरे मालिक को मालूम होगा। बागान का माटी है, आपको मालूम है? अब इसे तो मुझे इतना मालूम नहीं, मैं भी एक हफ्ता जिसे हुआ है। लेकिन बहुत दिन से आपको यही देखता है हम खुद इधर। हाँ। तो ये आप मतलब माटी किसका है बोला? नहीं तो मुझे मालूम नहीं, ज़्यादा वो मत करिए, ज़्यादा सियाना बन के वो मत करिए, क्योंकि हम लोग को मालूम है आपका ही दुकान है, आप ही रखता है। हाँ, इसलिए मैंने ये महीना का कितना देता है ये? सर मैं स्टाफ देखिए आपसे पूछेगा तो आपको मालिक को पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग का काम है आपसे इंटरव्यू देना। नहीं अभी 2 मिनट में आ जाएगा, अभी आ जाएगा, अभी आ रहा है। मैं बांग बागान अथॉरिटी पेन पुलो हेम हुम फोट्रक दो निली तुम चोर एडलो सिदा निली तुम निको आलो नंगा प्रोटेक्ट दन पो अथिला हाय आ हेम जितु की चोर एरा हेम लोग नंगी दोई के अल्टीमेटली के मोके आदिवासी तुम दा कली
ke doi ke hala so ke che ke be so dum si dukan chubi po tayar dukan chubi po asona dukan chubi po mola hai dum si election nang thur po nang hai po lasi kahani ke ilitum kache tonte sai delo Ladakh ke la so issue bang la pusi langkai ilitum birla pen la 8 kilo dipu dak development lang chot bang ke chok che mati hala dipu pen ang para ko pisi sulima hala ta ilitum ke lang ni si niltum mathalo la si niltum ining ke oi ta do sita ining ke jangje ta do ining ke oi ining ke jangje pangui alo niltum ko na si niltum ka approach poma autonomous council ka jakong phe pik pu bomlo sa nilitum Ladakh bang ke nilitum pui bang ke la towar 4 lane pen RV na 2 forest gate pen la so dak 250 bighas bag doi la bang ke karbia bahalo la ke lagile nili phanang pinang ne nili radang no ta pinita jai dak lo nili ke longle nang ne setame Ladakh karbia don pharohini pharoke thom bag dak elituma rong sengpen arong amenda nilitum irelo karbi rong barim la hore jantu irong bang ke hala alang litum la KSA long ba jitu kapre song pen ta hala jitu thangsing ke hai tum la pen bipul ti so alang litum bijoy teron alang litum ta me claim lo nilitum gela se hala pus ta me welcome lo la pen ki claim mesen lo hapu partner alang litum dolos ta non nilitum ki do bang la ke dai lab lo dhonsri lo la damchet lo te adha kilometer baglo te dhonsri lo lasi laswa dimlong bangke piniar ni ge nelitum chitheng the chot lo police tame wang lo nelitum han pina magistrate long sinang hang sita magistrate a table long le ki sol bunji a isu da kalila aben high court long le ki sol bunji da kali council tumbang initiative and vek nang po one and only om phu phanda dabi pidu nei pele phanda me nang dabi pidu nei je nang tumang bong nang chiri pharo pholo netum council lason project kimi laso phan chiri hajar silo lapen dak indigenous atuma demando dak akarbi atum demando je Ladakh latum tala anai pulonil tum han ke abisi nang nela chiri pharo hinira phokke babang ke neli phan nang pinang ne neli men molen teron neli phan longle nang ne setame Ladakh ilitum karbi atum phan mane teron rong pi rong hang latum phan pinang po Ladakh rong thir klong do nang po i rong an bang ke nang litum council tum initiative na entra lagile aiwa hem PMAY ji hem sita nang pipa pramoi lalu nili tumu pui bangala se aka frega bangke non apen isi bangka ompu abangta ompu ke pangreng amuni do odak ompu ke langpo na bagan authority tum Ladakh dolo ompu andar da dolo lapen pele andar da dolo no doubt sitame latum bang hini mo pen chithanson latum bang hini kachi thie joini se angbong abang ko anne hajar influx ke dak la horizon se nang playing tiblo ile tum si rengi sopwa jopirlo lasi teman lisa hisab pilap lo mane phan ke jor lo mane phan ke highway pen 100 feet andar ke jor der la son na do la the alang li tumta sarong mi pin mati nang dum na theglong lo sarong masi ki khri sai de lo arta do piglo lasi da ke piniar ni ke bagan pu ke just isia tek cholo isia nam matro cholo long le si ka chithi lo apen along le bang ke kilong thu bang ke che ge be su tu mane council pen IMCM tumta patin o pukatang ba puno hala tumta chipalong un thek thelang apen ilitum karbia ratum sta chipalong thek thelang ki ke long thu bang ke bahar pen ke wanga tum lasi dudu colony eviction chot bang ke karbiang long solution wang wilang Nagaland border solution ke non main jaga ke main rehabilitation ke long bom bang mande ke che ke bia sutung ke la horizana bagan henlo lasi laswa isu bang ke bar ilitum media long chipu chipa therak ver nang ne lo hogalam ga chini phan nang litum ta tim karbiang long ke intang pik bang kapre ka state tu man nang chiniat lo wang pak ranang chipak lang thu tha nang litum apen un e gali nang litum un neli tu mahin pena decision ni lalo om phuta arleng pipu kapre ka songom da pula hoklo la phanda pinang bo pinoi pele phanda bang khai busta nilitum laga council PGPP ke laga council arona tengdo hala bang nilitum pudunde bo vita nilitum pui bangga ilitum karbia bahata dak 3600 bighas abagando la suang bong pen la sarong irong ave pinang long bang den nilitum puke honga area jitu dak number 3 nang na khola puke 250 ba 280 bighas bagdoi la dak bangke karbia rong i rong ke reng unla i don chiri sisita don pharohini ra pokep pulote chelang me sendola lasi la lo te litum te boktera rong an bang litum control un po la pen jitu om phuing ti pia side pen ta la pen pelia side pen ta highway RV8 anang tum lang lo theglong je list pi thailo chikloi jon ko an ning kan si ko an ne sita
bikhek koi non lom bang ka om phuing ti pi bang la pula nilitum arong ki od nat bang ta nang ludun pak lo nilitum han nang plung po nilitum pu mohila tum da do ram chi pan bom lo la tum han si om phuing ti pi a lebar tum mokha ka nang karplung lo dakhe odri ko lam lo lasi nilitum bang ke la hai jitu a sensitivity matha pen nilitum pini bang che dan nun lo chiplungun thu phun lo nilitum da wang juilo langlitum da dam juilo lo in order dum da dam juilo sala so situation ke dak pamep dun choki pulote labang che thandu sarnang he klemu nang ne lo pulote council ben da lagile isi nang punoi un eder lo komarli pura che surrender thu dango nilitum tame time pass pelo puyal lagile ani si pharu pho hajara ko na tong long ni hala se choklem thu rong po